بله تماشاوانین هجا لسر پیلا وگرا در بدر عفرینه امی بهتر راوستن ما امی وانداریا مامستا شروفکاری سیاسی منال حسکو ج سویدی کریا مامستا منال دم باش سپاس جبو بشتر بوناته وکو در راپورتا مدا جهاتیه جدما کو پیلا وگر دست پیکریه 205 مال زیادتری 205 مال وگریان عفرینه پس دفر دا و گلو تفی اصلانگین پیده و بن پیکرن چکداران اف مالبات هول ددن خوا بگینن عفرینه هون وی که وی گاوه چاوا دنرخینن گلو دەستپێکە دەڕێز و سلااف ji بۆی وا ji بۆی تەماشەوانێ وە بڕاستی ji بۆی وەکی شەخص پشتی 2011 و ئەو شۆرەشە سووریە و تشتێ بۆ دناوا سووریە داهاتەکردن و ji nav wêjîkê gelê Kurd û Kurdistana dibin destê Sûriyê ez îro vê gava vegerê gava herî bi rengekî pozitif û her yekî baştirîn gav û pîroztirîn gava got ez dibînim û ez dibihîzim û ez pir kêfxweş dibim her kesekî îro got vegerê ser mal û milkê xwe ez dixwazim diriya were di nemûna bi taybetîş xelkê Efrînê re bên me ziman ji sala 47 heta weke îro dema got şerê Ereb û İsraîlê çêbû û Filistînî derbider bûn li Ordin li Kuwêtê navê wan bûne بدون لسوريا نافي وابونا نازحد مخيمات صبرا وشاتيلا دوت الزعتر ده ام زانم بتشب سري فلسطينيه هات وحتى ايروجي نازحن ودار بدر الولاطي خلكي بقيمه حتى ناف دولتي عربيه ده اما نسبه نمونه دوا شورش حفتي وبينجا خيانتها غوبسري قال كرد اتفاقيه جزائري ده تشيبو لي وي غافيرجيكي ديتن دور درج اي سروكي ده توي قال كرد برزانيه نمر گو نخواست وی شری بکه جبوی خاطر ملت کردستان عرض خو بمینه و بعرض خو گرتی به و مده هندای ده پشتی هفته و 50 جاره کی ترکی چاوا شورش دست پیکر جبر ملت باشور در بدر نبو لسر عرض خو ما ل رحمتی برزانی بخو خو جناوا ملت داتا علی کی گونه به سبب کومکوجی و در بدر کرنا ملت خو اف بر پرسیاریا ک دیروکیا د ویدر ده اشخلکی عفرین ر د بیجم جبوی خاطر پیشورو زارو کی و وگر یا هر راست و درست و هری پیروزه بله ما مستعمنال چما دوی دمیده اف بریاردان تفی کو جه سال 2018 و جدما کو اف در بدر چونه شهبای کامپین شهبای و هر وقت تاخین حلبه پید سوزا رزگار کرنا عفرین دده قالو امکارم ببیجن کو اف در بدرین لکامپین شهبای لتاخین حلبه ایدی جه سوز و اخافترین پید بیزار بون و بریارا وگردان دفیدر اصلا پیاده پکه لسر میدیا داره و خاپاندنا گلی کرد آوا بویا جبر هکر پی چما من نمونه هفته و 50 انیش بر پرسیاریا دیروکی خویایا هکر پکه پیاده بر پرسی گلی کرد بانه و غما گلی کرد خوربا و نه د بن طاوله را به دولت صلات دار ده باتفاقي كده بانا او شرط عفرين در همبري دولتك درنا تخص جبرد قانون الشرد دمات بك في شركي خاسر ده خيانه حقي من لديا او من دماغو در خص وين دمي حتى ايرو وقت جو نافي سرهلدانا بيچ نافي مازن لكرن جو بيشتي بازار جو هي فكي لي ايرو 4 سال كتسر در باس بون وملت ايرو دو پنامبر دجين نج تشتكي واي جياني تنيا دما ايرو اف ملت وگری سر مال خو سر ملکو خو چخا تعدایه که ببینه جی که چخا ظلم و زوریه جی که ببینه لجیر اب شرفتر جیانه کب شرفتر و قیمتر و گرومتر جواده ورابه دو یه راستیا خیانتا پکه که هشکرب کت وگره خدا ایزان به پکه که چه خیانت و چه خاپاندل لسری باشه ما مستعد فردا از خوازم پرسه که بکن ما مستعمنال یعنی آلافین راکاندنا پیده پروپاگاندا دکن دبیجن عفرین دبن داگیرکریه دایه و ام وناگرن حتی کو ام رزگار بکن پس دفر دا اوا وکم حمید زانن سیاست مدار تأکید دکن تکز دکن کو عفرین به صفقه ناف دولتی چو و اگر پرزگری که و چارسری و به روشا سوریه وگری دایه گلو پیده دکاره عفرین رزگار بکن بریار بدست پیده دایه گلو بێگومان بێچاوە عفرین بە کۆنتراکە کە ڕسمی هاتە تەسلیم کردن و پێدێ بووتە سەبەبێ دەربەکردنا ملە
هەیە قەت کارێت بریارە سووریەدا بتایبەتی ئیرۆ دەولەتێ پر مەزن لەسەر عردێ هەنەگۆ اتفاقیا سووری بگشتی دوێتە پێدەکردن دوێ دەرێدا قازانجا هەری مەزن نسبەتی گەلێ کورد ئەڤە دەماگۆ خەلکێ عفرینێ خۆشڤێ میدیا دەڕە و خۆشڤێ نەڕاستیە پەیەدێ و نەڤەگەرێ یا گۆ نکاری وافەگەرێنێ گەرەکە ڤەگەرن چ زەحمەتیژی کێل پێشیاوە هەبێ چ ئاستەنگیژی پێشیاوە هەبن ji ber veger bixwe qazanca veger bixwe serkeftineke mezin ji bo çiyayê Kurmenc û xelkê Efrînê ya ji ber vê yekê peyedê ê heta gojê bê rêl pêşiyawa bigire heta gojê bê bi çi rengî jî mabê ya nawna ya nawna heka em rast bifikirin û dirya rast de çareseriya rast bifikirin gerek îro rê li pêşiya xelkê Efrînê bête vekirin got giştî veger li ser mal û bilkê xwe hingî dibête problemeka weka sala goxeta sih û şeşet başûr de çêbû hingî dewlet ew dewletê li ser erdê ê mecbûr bibin problema vî milletî çareser bikin wextê got hezara pîrek û zarok û xitiyar berê wa dane Çiyayê Kurmanc û Efrînê hingî ê çareserî mecbûrî ji ware bê dîtin û hingî dewleta dagirker ya got qanûniyen berpirsiyare di ber de îro Tirkiyaya Tirkiye ê mecbûr bê bi erkê xwe rabê û çareseriyekê û bi arîkariya îtîlafa Sûrî û bi arîkariya taybetî li ser پی انا کسی گو وی ارکیرابه وی ملتی بگه نمالوا لمخابن ایگو دستور ناده ایگو او فروت نه دستور آواناده باشه تو بيجي پید دستور ناده باشه چما پید دستور ناده چما اف در بدرن عفرینی لکامپ شهبای وکو دیل وکو اسیر گرتنه وکو راهینه گرتنه پید چه جوان دخوازه چاره نویسا وان در بدرن وی چه بگلو د باوریه د اف پرس ایرو روج د ناف گله کورد هر چار پارچه کورسای د پر زلال بویا جبر دما ام بیجن چما دستور نادي چما او درخستن وقت توري راستي چما او خیانت الواکر د دو قازانجه پککی ایروج گله کورد ر بده خیا کرن جغینی ویران کرنا 4000 گوند د باکوردا او به هزار شهیدا جغینی دستوردانا دروجهلات دا او د غینی کشتن او تالان کرن ویران کرنا گو دسته خودنا نوا باشور دوشنګال برچاوي مې 18 شعبي جغینی گو ایرو کردستان د بن سوریه دا بگشتی دموکراتیتای فروتن دموکراتیتای گوهرتن ملت کرد در بدر کرن و گرتنا وان زاروکا ایرو ایگو بردواند کن یک مخطط قندیل جبر قندیل وکی گروپک مافیا لزر خرابون آوابویا نکاری قنجیا بته تخویا کرن دماغو قندیل دجوا کریاری خوی چوت برد اصلا قندیل نامینی جبر ای خیانتا قندیل حقی گلی کرد زلالو هش کربه به جبر خلق عفرین ایوه پرسیپن گلو جبوی چه و ام جمالو ملکی مدر خستن گلو جبوی چه پنجو هشت روجا و ام کرنا شرکی دا گو ام نلهم بریوی شریبون اتفاقك روسي تركي ايراني سوري ريجيم اسد دفاع برخاكا خدا نكريا حتى قلت وري ما بكي شركي بفيرنجي هذا خيانتك برمزن بو اف خيانه ديروك وخلكي عفريني وشاي كرمينج البرشاف دينن باشا ما مستمنال كاسين فادغرن دريده رين قاچاغرا راسي اسانگيانتين يعني هر نفرك گوجمك پر زده ده حتی کو درباز دبه یعنی لگوری آگاهین بردست ما هر نفرک 300 400 دلاری دده حتی کو شهبای یانجیش حلبه برای خو بده عفرینه بشک جوانجی لنخاصب لنافچه شیه یعنی براسی راسی آسانگیان هاتنه و وکو پره ابو عمشه و غین ابو عمشه وکو پره لسر کسین وگریانه سپاندنه و فرض کرنه پرس دفرده اوه وکو انا کسی چش انا کسی تی خواستن ده و درباره ده بکه هماهنگی به ائتلاف را بکه درباره جبو حسان کرنا پیلا وگرا در بدرین عفرینه گلک سپاس بوی و پرسا هری گرنگ گو گله کرد و میدیا کاری کرد و نویسکاری کرد و روزنامه همه کس گرک بویدا دوز و داخوازی بکه و همه کسی که گرک جانا کسی را بیجی انو ایرو کاری هری گرنگ دوار دیپلماسی سیاسی دا جتته خواستن د ائتلاف و دولت ترکیه را و ریگریه لوا کسی هانا بگرن لوا گروپه چتا بگرن لوا کسی گو ایرو او بخوشی که بوا پیله خوی خراب حنجت دکنه دست پکه که دو میدیا پکه که دا گو خلکه بطرسینی نفگر نصر مالو ملکی خواه اجی دریا ورا دا خوازش آنه کسی دا خوازش ائتلاف دکم گو حق راست به شورشا تجبوی آشتی و آزاتی و شرف و کرامت به ایرو کرامت خلک عفرین خویای و زلالا گرکون آریکاریه بکن از قد
وەکەت بێژێ ژوا گروپارە حەلال ناکەم ڤیکارێها لێ ڕاستیەک ژیکێ هەیە دەما گۆ شەر چێ دەبێ دەما گۆ تاالانبوون چێ دەبێ حتا کەسێک گۆ دەرکەتنە یۆناان دەرکەتنە ئیتالیا دەرکەتنە دەولەتێتی ترکێ داخۆ بگەێنە ئۆروپا 10,000 و 15,000 یورۆ دۆلار خۆخستن گۆکارە بن زڵم و زۆرێ خلاص بن ئیرۆ ڕۆژ هەکەر کەسە کاربێ دریا پەرارەژیکێ خۆ خلاص بگێ مال و ملکێ خۆ بگێ عفرینە دەلال و جوان بگێ چای کورمێنج سەرکەفتنەکە مەزنە لێ جارێکە دیترکێ دەبێژم ئەز هێوی دکم ڕێ لوا دز و چەتا وا قاچاقچیە وا کەسێک گۆ ئیرۆژ هەردوو ئالیاوەت نەقەبێنە پەکێکێ و نەقەبێنە گروپێ چەکداردا خەڵکی عفرینێکردنەوەکە بازارێکش خۆرە و لە سەروانە کاری خۆ دەکەن باشش بێتە ڕاوستان ئەخەفتنە داویە مامۆستا مەنال تو وەکو چاودێرێکی سیاسی شۆڤەکارێکی سیاسی نامەیەتە ji bo derbiderên Efrînê yên li Şehbayê penaberên derbiderên li Helebê li Şehbayê tu çi nameyekê arasteyî wan dikî? Ez ji ware dibêjim bere baş bizanibin îro bê 100 salî dîtirkê hûn derbider bin ê navê we mihacir bê ê navê we nazih bê winê nikaribin bi aştî û azadî û bi jiyaneke xweş bijîn vegerne ser mal û milkê xwe çi xawin zilm û zorê jîkê bibînin lê mal û milkê we erdê we cihê şeref û namûs û kerameta we ye cihê gozarokê we bi aştî û azadî karibin tê de bijîn mala insên kerameta insêna erda insên şerefa insêna derbiderî malwêrankirina xwelîlserkirina û hûnê tim û tim eziyet û êşê li derbideriyê de bibînin lê bera êşa rojekê bê û ne êşa hezarê sala bê vegerne ser mal û milkê xwe vegerne kerameta xwe vegerne efrîn û darê zeytûna xwe cihê bav û kalê xwe gelek spas ji bo mamoste Manal Husko şûrvekarê siyasî gelek spas ji bo zanyarî û agahiyên te.